Asa di lambung asa di lambung
martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus si Pangulo kami, tutangano pasaton namin, nuaing dongan namin na tuwa-tuwaon. Jumulo hudok kami mauliate tuho, marningo subidenggan ni basam, at kanapinatongon mo tudongan namin o tagad dinguluna. Tuas ni roham mahupasat kami ibana, ramoti, puday, tugu-tugu mahami biro di si solhok na. Asalam sadaro hanami mangyutok ko si Pangulo jalasyo ko pami. Ang lang mangulo kami di bagasan hapor seaon. Doho pakirimon na sitong mga saon pakokok muna badiyay na kumokok pami. Hatam na sitongin. Rodi bagabagam na sukolo mo bahima. Patotok ko doho mga ramoti daging doho to dinami. Tuhanguluan na sa leleng nileleng na. Naong pinarilim di kami. Di Banuagichan. Amen. Ali Evelina Magdalena Borutabunan. Siap tano do para mula ni daging mo, ikon mula may jolo gabetano. Alay Tuhan di bata na manupaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na makokopo. Doho to di perbadia na majo huria na itu hanguluan na surasuda. Ima mga ramotiho. Paimaro ari parpudi ari hagihion na belgay. Amen takas do huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk. Jala ia malaki hulik-hulik ko jala malua au siya sibukon. Idaok kumade bata. Au sadiri matutumar nida ibana. Gabe hatua oku. Amen. Inasaha ma tu keluarga laho madabutano. Mardongan hatan itu hasa. Kasih sama bapak minta kaya kuya mang tabur bunga pada saya lebih terakhir mang musira ya udah banyak mereka nanti Harga mo saya siya buka ada nomor 320 lu. Do musira tande homa. Tapasale maruhatta martangiang mahita rak mangidohom mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banuagichan, say pinarbedia magwarmo, say Roma harajonmo, say saon na mamoniroham ni Banutungoso mo na di Banuagichan. Ewan maghami sa derion hamon di siya pare. Say sa malisanami sa magpanisanami. Ay goro na po na harajon, doon hagugun, roda sa hapos sa liring na. Amen. As nirohan itu hatta Jesus Kristus. Dot holong nirohan ni bata amatta. Dot parsaoran ito di perbadia ma. Namad dongan ni hamu sa luhut na. Amen. Mula ditutuduhan ni manutu pala amang pati sa namin. Ketua Tama Pajalo Pasupadunan. Gasto mo ni Muse Paghalado siya. Gereja ni HKBP Praja Gabayawan Ama. Lima dongan ni Paghalado ni abang namin na sonaryon. Jadi sa ituatama mga leon dihita hay kaso. Tande homa.
Udah langsung.
siapa lagi nih? Udah. Biar bagus jadinya. Ayo Udah. Terakhir kita nama saya jadi pulang nama na borong nya si Mamora. Ibu telepon mana ai sehat doina. Pas banding ya Tuhan maka ai pasol lak miroha. Jadi khusus di hangu sude anakku parmain boru hela ahok sude naros yang lampu naros yang padang siang Medan bapak baru mau dapet madi kamu boy rohamu mewakili mama na bapak na siang padang nadau nasi Sumatera do masih pas kamu dah tamu dengan anakmu nabe saya masih tanya jadi kami aman mana roh kamu anon sahat tu bagas tak kami masih pakaian aku nami ko para no pinita anang nasa dihay kami lang na namanda bagi pangise saya masih tanya ngaman par Sumatera rotuson jalak kamu majo kami iya datang lagi jadi arang dapat musena hudokon parmain do baru damani do anak ni basi maruhum na siang Medan inang tua Riama kan meninggal nah, nanti kalau ada acara penghiburan ke sana kalian jangan sampai absen ya harus hadir kalian nanti di sana ya nggak usah tiap bulan sekali 2 bulan lah masa kita asing do ini babalu lebih gogo mau lo Ariana ida ba biasa